السلام علیکم. روشنی سرچمگ دیوان شرف داریں واجہاں علامہ رشمر درستان وشو دراب کن تمیشہ گلو شادان باتے روشنی سرچمگ دیوان تہا واجہ برجان کی نشتہ درستانی دل بڈی حوصلہ افزائی کنگنت ہر کسی نوشتہ کہ نوشتہ کتا یا کہ ارچیا چیزیں گوشتہ آئینی بارے تبصرہ کنگن تو آیا ہمیں لکھو کو نوشتہ کنو کو گوشو کن سکین دل بڈی دے کہ ہو جی 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 ہو ہنچو بلوچ گوشن کہ اشتروتی بارہ وزدیریت بلے واجہ کے جی کنت اشتنا اشتر دل ہم وشبیت اشتروتی منزلہ گو شرری گوما گو وشی گوما وتی مسافری واضی نیت ہنی من چار گیا کہ میں سراج جانا یک چیزی نوشتہ کتا چونا اے ارداد یک نوشتہ دیما ہاتھ کے ممتاز اسماعیل ممتازہ اس سید ظہور شاہ ہاشمیہ یا گپے کتگا گڑا سید ظہور شاہ ہاشمیہ جس کتی کہ فلان شخص تیستے مخالف لکھتا و نوشتہ کتا تو پرچہ جواب نہ دے سیدہ گشتہ کہ او منی وتی دس گھٹی کار ہمیں چو بازاں کہ من موقع نرسی کہ ما وتی مخالف جواب اب دیاں ای گپ اسماعیل ممتازہ ہو میں کہ رہا کتا مام دیوان بیت گئے اور سید گپ ہوا کہ ہمیں اچھی بیت گا سید ظہور شاہ ہاشمی شہر ٹارگٹ کنک بیتا نشانہ کنک بیتا کہ سیدہ ادھر غلط لکھتا بیتا کہ تچوکیں آپ پشتا کشک رند تچوکیں آپ پشتا کشک رند دی گنوکیں دل کے پتوں پار بندی تچوکیں آپ پشتا کشک رندی خیر ادا گڑا ای گپا ماں وقتی کے منو اما سنگت ہتھ کے اوٹھلا نشتے من دیت کے ظہور شاہ ہاشمی یک کریا نشتہ من سنگتا من گوشت کے بریں سیدہ جوڑی کنے پرچہ من دل تو کا سید یک مزنی احترامی بیتا وہ سید پٹ شوازہ ماما 969 ماسٹر نور محمد کہ من سید ظہور شاہ ہاشمی ہے ہمیں نوشتہ ہمیں شاعری کے من تعارف کنائیں تا ماں یہ واجہ شاہدائی بیتگا کہ کجا مشے بگندن تاک من کراچی دس کپتا گوڑا وقتی کہ میں ای سنگتا گوشت کے رہیں سیدہ ملاقات کنے گوڑا ای سنگتا بھد بورت کہ تو رہ برو من نیا سید کر رہا ماں پادت کا مات کا سید کر رہا دست گتا جوڑی کتا کت گوڑا حاجیہ چاہے کہ 70 منی امبرا شوت مجبور بھی آت کمودا آئیا ہما کرسی سرا کہ سید آسا ہیرا ہمی آسا چسکتی بظاہرہ زار سید پادا جتی منا یہ چیز سک درد بھی منی ہاں عرصرت کا کہ سید ہاں عرصرت کا کہ منی آل شیم گڑا چال اٹھائیں سیدہ میں نے آئیا گوشت کے سید تو میں زبان استے ناچون زبان کتا ہمونی امبرایا سیدہ گوشت کے منتی زبان بانور کنگ لوٹا منتی زبان ای اداس کا سر کتا ڈائری دو دیمائی تھی ہمیں ڈائریاں تو کر سید گنج درائیں چیز تو کا ایرتا ایشیں ایرو لما جنگل کو پکو دیات ہمیں شکل ہمیں بیماری ہے تر رو لفظ چنن یا جا کر تی زبان بسنبائینا و تو وہ شکل مانستے تی زبان ناچوی بلے تی میار نکشوں ورنہ ہے اٹھے ما ورنہ ہے شمی میار نکشوں ورنہ ہے
شما ہنی امی بسمجھ کے تہاریا ماں شانتا گرد و غباری چستیں ترا تفنگی دستیں تو ہنچو تیر جنگایا کہ تو ہمیں سمجھے کہ بلکہ دیما یک ہمیں بسمجھ کے تو دیما بونڈیا جنگائے نشان کو تھا تو بلے وقتی کے تو چار وقتی کے گرد کے بری ختم بھی نی تو پشومان بے کہ اڑے من بونڈا نجتا ماں سے دیگه انسانی جت دور داتا ہنی شمی چما شمی خیال شمی فکر تو کا السلام علیکم روشن سار چمگے تیوگیں بیلو باس کام او منی گولے ماتو گوارام شمارا چا سراج روشن نہیں مگا شپ پر مہری سلام جی وہ جا تی نام ہوا شری سرنے بشتانا کہ عربی تو عربی ما کم ہونے دور ہیں نمبر گوڑسری نمبر 838 منی مول ای نے ات پرچا کہ میں دورو باریگا ما تنا سیادے نام اشکنانا پیدا کہ ما آئیے کتاب ونتگا کہ ما وحدی کے کتابانا ونتا و کتابانا چاریں کہ ما نظانے کہ ادا واجہ سیادہ ارت چاری نکتا یا واجہ سیدہ کمو جذباتی رنگا وتی سید گنجارہ بنائے تو کو جوڑ کتا شاید گنجا یکی چیز دو جاگہ ایشانی بیزانت داتگاں بلے ای نگیشیتگاں کہ ای یکی چیزاں انچو کہ مانترہ درور دیاں سید گنجا یک جاگہ نوشتہ کتا کہ گڈی یک پاگا سے ٹک ٹک پاگا سے اور دومی جاگہ تو بگن دیے کہ نرمانی ہم تردس کپی یعنی نرمان یو گڈی دوئیں یکی پاگا سا اشار انگریزی تہا گشام ریکیوم شارک یا ٹائیگر شارک ٹھیک ہے تو پدا بیائے کم جل تیرا پدا دیکھ جاگئی داتے گی تھی لوتاری اور دیکھ جاگئی داتے گی تھی نامبو بلے ای نگیشنت گنتے کہ لوتاریو نامبو یکی مائی گا گرو پر پیش پرچہ کہ ماں ہمار جو تیابدپی گالاں ماں تیابدپی گالانی مطابقہ یہ گپ کنا کہ آن علاقائی گالانی تو کا چیر دیمانی آیا ہاں علاقے مردم دار بگی جاؤں پرچہ کہ ابراگوں منی سراج واسطہ ایچ نیستیں چھ پدا مکائیں دات واجہ الکین داتا بلے لوگے لاپداری ظاہر کتا لانچے لاپداری ظاہر نہ کتا واجہ دستیر ظاہر کتا بلے گورشائی ظاہر نہ کتا کی یقینا واجہ کنو دوبر دوہی نوشتہ کتگان اور گشتگی کے کن دوبر یقین کن دیما جاتے کہ سیکیٹ پیس اور بیا کے دوبر دیما جاتے کہ کس میں مائی گئی اور پدا گشتگی کے کنارا کپگو ہم گوشیں کہ کپگو وچ یک جتائی مائی گئی وہی گالوارن تو کا نہیں ای وچ جتائی مائی گئی یہ کگی یہ کن یہ رینگڑ یہ کپگو یہ بارگائی یہ شہزادہ سے آگمش یہ وقت سیکریٹ اسپیسیز اشانی وتی یک نسل ہی استے پدا واجہ دیگی جاگہ یک گوش گئن تے کہ تیلگ ہما لانچو یدارہ تیلگ حمل تیلگ تنہ لانچو بوجی گو یدارانی آپے کنگے حملارہ گوش لانچ اور برزا کنگے حملارہ ہوں دات گے کہ تیلگ کے سر کپینگو ہی کپینگر تیلگ گوشا کہ اشی تیلگ ماں در کسانیت عشق نکتا پیدا کی ماں بنندہ کے سید ای ناتوامی لفظانی سرا کے گپ و باوس بکنا کہ اولی گپ سے کہ معاشرہ منا و گنوک سمجھی اور ماں تنقید برائے تنقید نہ کنا پرچہ کہ ماں تنقید برائے اصلہ کنا ماں گپے سرا وادی کے گپ جھن گئے اور ماں آنی بیزانتا ام زان گئے اور آنی بیزانتا ام پدر کن گئے یا دیگی انچی نوکی ٹیمی انچی نوکی ادبی مردم آنگو لٹریچرہ گو بندوقی مردم آنگو ہاں بنندہ شرریں وڑیا کار بکنا ہنو منی جو ہما ادبی پیڑیں اچھی موتی کا وط واقفا مارا گو کسی شاعریاں واسطہ نیستیں مارا گو کسی آزما کا واسطہ نیستیں مارا گو کسی نوشتہ کا واسطہ نیستیں ماں چاراں
माही मारा मारा दोस्त भी, माही नाचारा माही ना मारा मारा दोस्त न भी. Otherwise मैं वचुशे लिखा हुआ नहीं थी. माशाल्लाह सैयद ज़हूर शाह हाशमी एक बड़ा जो दिखता काबिल सताई मन सिराज आई मनु का काबिल सताई बला जो दिखुतगे पर बलोच आजे वास्ता भले लाती हम मन नजाने निजूरी वित्तगा या शर्री वड़िया जुस्तु फुर्स न कोता हाँ वाजे जीड़ा वित्ता मैं जीड़ा न वित्ता मिन्नतवार कस्तिर सराज रोशन चौर मारे मां द्रोहे तवार बंदा गोशदाराना पैदा का नुम्मा वसी तवार बंदाना शेंक कन गया कि ताकि मन चौवता ची गेशिंग गप्पी पेर मकना ताकि हमा पलाटे जंदा मन के वाके मबा गुड़ा मा आई सरा चार गालू गप्तार नादर कोत न कना अंटू मट्टी ग्रुप बावस टलगा क्या ग्रुपा हमें जो टलगा कि हीरा बड़ा डायमंड बलूची ठीक है गुड़ा आइए नबिश्ता कुतगत के अर्जले या शादरे गुड़ा माँ जवाब दातगत आकर अबले माँ जवाब दातगत के अर्जलो शादर दो यकीना दो डायमंड रगुशा पर वाजहा कमा शायद ज़हूर शाह हाशमी एफसी मर्चास्ते आरिया क्या गुने क्या की वटा लफ्ज़ बलद लेकी अंते लफ्ज़ रास्ता के शायद गंदे तो का बड़ा मान नहीं थोड़ा हमेशा निसार पर रास्ते आवाज़ का पर वह नजाना के लफ्ज़ा में कोजा बफूदें थोड़ा माँ हमें जवाब दातगत माँ अच्छा करना च पीदा कि शादरो हीरा रगुशा मनी जिंदे बच के नाम शादरें मनी वती बचक के नाम मंगो शादरें वो शाद्र हीरा रगुशा अमी दरमियाना अमी अफसानी पोस्ट का के वाजा सैयद गंजा दाता के शाद्र यक कीमती सिंगी तो अर्जले दाता गे डायमंड नु ईवड़ी गप बाहिदी गिसी नगलूटा ना कि ई यकीना ई गालवारा अंची अंदा अर्जली गुशा अंची अंदा शादरी गुशल भले शादरो अर्जल यकीना बुत खां भले हमा मर्दों में शब अहमियत कना कि अनि वास्ता गु आदबा आस्ते गो अमी लफ्ज़ बोलियां गो आस्ते भले तीहोगे बलूचिस्तान है वह नहीं ना हाँ ये चीज़ें पामित न का कि मनी छू नैया वो बुआ अमीर इतना कि माशाल्लाह कि इसे वो शर्री खिड़दी कुता या शर्री सूबमंदी अमली कुता भले ई वड़ी अमलानी तहा कि मर्दम गुटगीरें कि अंचु गुटगीरें के तो पाहमित न करें और लाती मर्दम अंची हंसता क्या गुशा में सयादा गोश्ता के और पे आखिरें ईवड़ अमने के वाजा सयादा या गप्पे गोश्ता के और पे आकरें कि इशिया छेबा दिगी लफ्ज़ जूर नहुत्ता और सैयद गंजे किताब बुजुर ई सर वहाँ सर अम्मा वंता कि ची मान नहीं मत या यक्का गुशन ने कि ई लफ्ज़ माना ई लफ्ज़ शर्रा ई लफ्ज़ तो कर दी को ता यक्के लफ्ज़ बितगा माना नगी चिंत गते ई लफ्ज़ मानने तो ब्या ऐसा कामोश लफ्ज़ वाला था बिजीर वाजा जामा मदेगा बिजीर डॉक्टर नसीर साहब दश्तीगा बिजीर वाजा नागुमाना नौकाज बनाया था माही दुरो वंतगा यक्पा यक्का स्टडी को तगा मैं चारतगा कि ची कम मु ची गीशा माँ अंची लफ्ज़ बलदानी तो का लाते गप्पानी तिपाक करने के वास्ता तैयार नया कि मना कस्ती बूशी की इवड़ी मंगुशे इवड़ नया छिया मैं वादे क्या चीज़ हकीकत के जाना कि मनी मुल्क के पैदावार हैं कि मनी लोग है तू का दराएंगे ये कि मन जाना मना शत्र के जानते तो मनी जिंदे लोग है तू का यक्की बेते मना अभिषेक से राजे हस्ते लोग छत्ता अष्ट पंखा लग गया मैं तो मन नहीं मनी लोग है छत्ता पंखा यक्की लग गया मनी जाना मैं 24 घंटे तो लोग है तू कहेंगे मन ना जाने के मन लोग है छत्ता चिंचो पंखा नु हाँ यक्के उज्जत कहीं न ये वाजा पिलानी ये गोश्त के से राजे लोग अष्ट पंखा और अष्ट पंखा हाँ ये वर्ड नहीं
کہ سراج جینت کے گوش گئے کہ منی لوگ یک پنک کئی یہ زندمان ہے تو کا لاتی چیزاں تانبل پشر پا اور چارگ لوٹاں اگر منی گپاں چے کسے حاضری ما پہلی لوٹاں من شو میں کستر سراج روشن پہلی لوٹاں پرچا کہ شما دلا بیمار ہے کہ منی عمر 6 سال ہے منی عمر نو کہ 29 سال ہے مانا 6 سال ہم تنیگا تک بڑھ جمنا ہے بلے ماں وانا چاراں جس کنا اسٹیڈی کنا کہ ماں ہاں مرد منی گونا تو کا گوشو مارنے کسی بیتے مارا بوشی کے تی گوش استے کوچکا وارتا و ماں کوچکے دوم بات اچھا کوچکا بھی تو سینا وطا بھی تو سینا ماں ساری تی گوشا 10 جنا چاراں کہ مار پیریں پیر نئے دگی قصہ ہو کہانی دگی چوشیں تامر منی زندگی تو کا نیستے و منی لیکا پا کسی واسطہ حرابیں لیکا نے آریک کی پا بلوچی زبانے واسطہ جوت کا آمنا دوست بھی چھ جنینی چھ مردینی چھ اریک کی چھ پیرینی چھ کہانا آپ بلوچی پا بلوچی زبانے واسطہ محنت کا منی سے راجارہ دوست بھی منت وارا شمی پر میرے وحگانی بچہ صاحب ہما مردمے کے تھی بلوچی ہے ہر چیزا بونگیج کنتے ہر چیزا بونگیج کن آیا ابتداء کن چدو پیسر آ چیز نیتی گرا پدرور تو دیگه یک نوشتکاری یک کتابی درگید که فلسفه بنیاد بی عبید چا سید ہاشمی کے سستگیں دستوں کے آ دنیا ہے سید ہاشمی دنیا ہے سائے بزا جینیس تنی مردمہ چا سائمی سید ہاشمی اولی افلاطون یونانی دومی فرانسس بیکن فرانس سائمی سید ہاشمی اس سستگیں دستوں فلسفہ سر ہیں تو بیچاری تو ونتا تو یہ بوان بچا فلسفہ بنیادہ بلو سیدہ کار کو تھا دومی سیدہ دومی تہرا بچار آپ سیاہ کے راست نویسہ کا ایجاد کان علمی بنیاداں لسانیاتی بنیاداں ہما بنیاداں کہ یہ بنیاد سر دیکھے قصہ کار رکھتا تو بلوچی ادبیات تو کا یکیا یہ کار کوت ہی نہ کتا سید کچ کسا سے مردم بلوچی ادبیات تو کا تیکرہ نگوائی نیستے سید کساسا کار کنو کے مردم سیاہ کے راست نویسک یک بلاہیں کاری سیدہ کتا اور راجی ایک گنگے راجی ایک زبانی داتا علمی بنیاداں کہ روچ مرچی یا کسی گما آئیے نزوری کشک نبا آ نزوری ظاہر کت نکنا پرچی علمی بنیاداں ہرچی کار کا کونڈا جاں اور آزاں کے مر ادوارتا او دومی سید گنج یک ٹیکی کے بلوچی زبان 10% گالا کہ بونگیج کو دنگا رندر راہ اشیتی وستا راہی درگیت کا کہ اے راہ بگر دیما برو شرطنی کار بکا ہمیں تے سراج روشن شرطنی کار بکا تی راہی گشیتا تو بجائے کہ آم مردم میں راہا بگرے ہو تین طرف بلوچی وستا کاری کو بکنے تا ہوتی آما بنیاد ایر کنو کے سرا کچو کا شگائے یہ کارا مکہ کے یہ کار پتو سیانے و تاوان کاری دومی سید ہاشمی اما مردمے کہ آیا قرآن ترجمہ کتا اولی بلوچ راج داتا وہ آیا تنقید اسرا اولی کتاب لکھتا آیا خطوط نویسی بنیاد ایر کتا او ما ہر آگا آزما کی یا گدار ناول یا آزما کے اولی کتاب نے بنیاد ایر کنوک سید ہاشمی نی تئی بنیاد ایر کنو کا اروادی کے مردم یکو یہ جہد بھی کہ معاشی نزوریاں بکشاں گوڑا آ مردم میں تو کا وط نزوری پی اتمن ہستے آئی تو کا وط اتما عیب مانے گوڑا آ وطی نزوریاں وطی ہما مستنے جہدکارا راجے گا یکو کم شرف کرنے کو لوٹی گوڑا آئی تو کا حیر نبی منی گپاں بات مبر من ترہ کچھ گئے تو ورنہ آئیے او دیر ہیں تو ہمیں گپاں کنے گئے مانگوش دار گئے دیوان مردم او مرچی استاد ستار میاں وتی چمدستے اما دیوان کے گوں شاہ سسا سید ہاشمی بیتے گوں شماری گوشتاں ماں ہم 37 سالیں 36 سالیں یہ پڑھایاں وتی عمر ماہوں پیر کتا او ماہوں دکتا بازے نے بلے ماں سید ہاشمی اچ مستنے جوہدکار بلوچی زبانہ تنے وحدی نگن دے او بیتکاں آئے ادنو کے وحدہ تو جوہد بکنے تو شترین جوہدکار تائیں سراج روشن تو بے ہما جوہداں بکاں کتی جوہداں راج بے منی بچا پا حبر نبی سید
سید جهدان راج گورا وتر من نیتا نا تو پا حبر آئیے مقابلے کو تنا کہ تو برو ہمیں چو جہد بکاں بیار راج سید سجی دلیل و مننا کا راستیاں جہداں رد ثابت بکاں و تیگا راج کے زیری گورا ہر کسے زیری مائے ہوں زیرے بلے وسترا منزانا تو چکایا چیئے بچے بازیں کسو مردم ما دیتا گو ما دیمات کے گا بلے بے دلیل و مننا کے آبر آگوں حاکشانی آگوں تو سیدہ نزور ترنت نکنے یا یہ جہداں کے کتگنتی آیا چو دالچار کت نکنے امید ہے کہ تو دلا نیارے تو ورنہ یہ موکشن چے تو بعدم ایک اپا کوتا کا ایک اپا مکائیں دابا اور تی وتی واسطہ شر نہیں ما اشیا یہ دیوان تو کا کہ مرچی سید منوگر دنیا کون سری چنت او کہ یہ علمی کاروں ہوتا مننے تا شمو واسطہ یہ شرری و جوانی نیاری اللہ شمر سلامت بکا وش وجدل باتے اللہ میارے درو تو درہبات دیوان او دیوان واجہیں برات بانکیں گوھاراں ادا استاد ستار میاں بلوچی زبان شاہ سسا واجہ سید ہاشمی گم آئیے گند و نند و ملاقات ہو آئیے جہد ہو آئیے نادراہی ہو آئیے ہر جنجال و مشکل آئیے وزگی ہو آئیے کتاب انی دروردات ہو جوانے وتی ہمیں یاد و ترانک گمارا باہر کتا اور دیگیا کہ ہم واجہ خبریں کہ نزانہ واجہ منی اللہ سراج روشنی یا چراغ روشنی چراغ و سراج یک کا سراج عربی تو کا وشن چراغ بلوچی تا وشن ہمیں یک کی چیزیں اور یہ واجہ ہمائیں کہ دیوانہ عورت ہوار بکتا یہ واجہ ہما کے بلوچی زبان مستن جوہدکار مثل سید ہاشمی یہ بابتا منزانہ واجہ حسد و کستو کینک گپ جا یا واجہ انگا سید در نبرتا سید شر نشارتا نونتا جا کے ورنہ او بری گوشی کے کریم دشتیہ سیاہ کو نوشتا کتا بری گوشی کے عطا شادہوں سیاہ گا ما نزانہ یہ سیاہ کی شک کجا در برتگن تو ونتگن دیکھ سیاہ مار دس نکبتا یہ ادب پیڑا ماوتی عمر پیر کو مانا دی بلے واجہ گوشی ہستا ما دیتگن واجہ پدا گوشی کے ارچلو شادر یک کام پدا وتی گپے تو کا وات گوش گئی کہ سیدہ گوشتا ہوں ہمیں یک کام بزاں کے گران قیمتیں سنگے یا کہ گران قیمتیں سنگوا ہمیشہ ہمیں ہی رہیں کہ تبھی گوش گئے تو واتوں گوش گئے بھلے ہاں وحدی 80 سال پیسرے ماں گپا جن گئے استاد ستار میاں گپا جن گئے تو وحدی ہمیں چیزانی بونگیج کرنے کے وحدہ یک نادرا ہو نادرا جانے مرد میں ہو تنگ دست ہو مرد میں کہ بلوچی ہے چیزاں بونگیج کرنے گے تو آؤدا برو ایر بکاں گوڑا تو ایک گپاں کت نہ کنے ہنی تو ایک گپاں کت کنے کہ تی دستا ہر چیز ہاں ٹیکنالوجی ہے تی دستے کہ تو اسے ای یکیں تو یکیں ہنی ہر چیز یک بٹن یہ جانے کلک کرنے سجے زبانہ تی دیما کایاں آوادی چھتو گران بیتا یہ چیزاں کیشی ہے نا کہ آؤدا برو حیال کا او سید گنج بلوچی زبان لفظانی تہا 10% ہنگا 90% لفظ گال ایراں کہ چنگو یجا کنگ لوٹاں او پدا ہمیں سید گنج کے بنیادیں ایر کتا سید ہاشمیہ پا بزدگی ہمیشہ بعضی لفظ گال اکیڈمیا لفظ گال گیش کتگاں لاتے سیدے گاں تو درستاں ہور کن گئے تو چونزانے اکیڈمیہ کو جاما او سید ہاشمیہ کو جاما پرچی کہ تو آئیے سرا قابل تو آن در نبرتا تو نونتا تو نیم بندگیں گپ جن گئے دے میں تور بند یک گردی مانشانتا یک گردی مانشانی شمی ذہن سرا یک گردی مانشانی بیتا شما کسانے
بلے باندشن جوان ورنا بے شما ارزانے کے ضرور شاید چیکتا نی مرچی مکا دستا پنچن جن سرک او ضرور شاید تو باز کت باز کن گائے تھے بلے ماں تر موقع نہ دات مرگاں تر موقع نہ دات بیماریاں تر موقع نہ دات ضرور شاہ آشمی اما کس بیتا کہ ٹی بی مرض بیتا ای آپریشن بیتا ای پالیگ برگ بیتا بحرین اسپیتالا تات باؤٹ بیتا حمودہ ہاں او ای قلم کھارا بیتا ای دست کھارا بیتا کہ کجا نہ کجا من چیزیں پر بلوچی زبان واسن نوشتہ بکنا چونکہ گپ سک دراجیں یہ واٹساپی گروپی واٹساپی دیوانی من ہم دوتی گپ مختصر کنا ماں اگر چیزیں غلطی کو تھا من شون معافی لوٹا پرچک من شون گپ شون دست من داشتگا وہ گپ باز کو تھا سید گنج آئیے مکمل کتا یہ نہ کتا بلے معاشمہ بیا بیچاریں کہ امی سید گنج دک 20 سال تک گنبزگی و لاچاری بے وسی حالتا بری پوشی ہفت لوگا بری اسی دستہ بیتا بری آئی دستہ بیتا بری کوئٹہ شتا بری اتکا کراچیا بری اتکا گوادرا شتا اسی دستہ بیتا کئی نام ہم بگڑا نام گرے گا من مناسب نہیں نام گرے گا بلکہ شر نے بلے مختلف مردمان دستہ بیتا و مختلف مردمان چی کتا چی نہ کتا لفظاً تو کا گیشی اچے بلکہ کمی ہاتھ اور اتکیا نیامی سب آ بلوچی آ سید گنج کے سید زوچہ آشمی دورہ بیتا آئی تو کا بازیں کمی گیشی ہستیں ہمیں سید گنج چینچو مدتا چھ پدا ہستیں پا ازار نسکی و ازار مصیبت پدا شنگ بیتا پدا میشمی دستات کا ہمیں سید زوچہ آشمی جہد بیتا ادرو آئی کھارا چیشے چھ باوجود مردم آئی طرح مخالف کو تھا مردم آئی اختلافات داشتا مردم آئی سے دیر بیتگا آزمان کا ماں ہاں گوم بیتگیں ماں ہاں ورنا بیتگیں گوڑا ماں یاد ہیں یک چکرے مانو یک سنگت نامہ نگر مناسب نہیں انیا بلائیں مردمیں ماچیں کلاکوٹا درت کے گپ کنان ہتھ کے دک ماں جنگیان اٹھلا برینی جنگیان اٹھلا نی ہستے نیستے چاکی وڑیا ہمیں ماں جنگیان اٹھلا پترتے چھائے آپی ورم دا تاکہ ماں دیت سید ظہور شاہ ہاشمی نشتا ایٹی میں بلے ماں درو سید ظہور شاہ ہاشمی مخالف کن گئے پرچے مخالف کے ماں پا بیزانتی و لاشعوری ہما کوئے تو کا اسی توے اوشی توے ماں ہما آئیا گوشتا چوشیں گوڑا موشتا ہوا چوشیں گوڑا ہما زمانہ کا کہ بلوچی پلم عمل و ماگنج کے کشک بہ گیا ہمیں بلوچی عمل و ماگنج ڈائیلاگ و کہانی قصہ سیدہ و لکھتگا سیدہ لکھتگا سید مقصد یہ بیتا کہ بلوچی زبانہ میں کجا نہ کجا ذریعہ چتو نہ چتو میں دیما برگ جہد بکنا آئی خیال بیتا کہ ماں بلوچی زبانہ کتابی شکل اخباری شکل واقع میڈیا شکل سے الیکٹرانک میڈیا بھی وشر پرنٹ میں میڈیا بھی وشر ہر نہ ہر شکلیہ ہر نہ ہر ڈولہ اسی مدی مارک جہد بکنم گوڑا امی ڈولہ عمل جین دے وقت کے قصہ لکھ بیت گوڑا بعض وشمیت کا یہ گپ چیسٹ کوت کے ظہور شاہ ہاشمی استے میں زبان استے گندہ کنگ لوٹی پورے کراچیہ ملی رو لیاری اسے چاکنگ کنک بیت پمپلیٹنگ بیت کہ ظہور شاہ ہاشمی مخالف بیت تھا ظہور شاہ ہاشمی اچھے بائیکاٹ کنک بیت وہ واجہ ظہور شاہ ہاشمی مخالف کوت کہ سید ظہور شاہ ہاشمی اما شعر کی لکھتا گڑا زمانگا سواری نبیتا اولاک نبیتا مرچی جہازان زمانگے مرچی گاڑیاں زمانگے مرچی انچی گاڑی سے ایئر کنڈیشن بس بوان یا کہ رینٹ گاڑی بوان
या कि मखलूक करावती शर्रें शर्रें गाड़ी असते सर्प असते वेगू असते बरचीची असते पर सहूलती गुमा आसानी गुमा यक जागे तो दूमी जगह शुत खने आजमान का हमें क्वाने क्वाने कलंडी कलंडी ट्रकें गाड़ी बितगा मामशा कप्तगे दरत के सैशप सैरोच में राया बितगे जन दुपंद बितगे नी मात के तुरबता सर बितगे तुरबता के मसर बितगे माउदा आस्ते अब्दुल खालिक के लोगा दाश्ता अब्दुल खालिक फजल खाल के पेथे डॉक्टर फजल खाल के पेथे माई लोगा दाश्ता आइए हमारा वती मेहमान खाना है वर्ता मेहमान खाना आटे में मर्दवानी चुशी जबरे मेहमान खाना इधर कसानों के कटो कोड्डो के बित्ता का हमें तगर दे गुड़ा मामूद बित्तगे शपा दाशा जहन दुपंद बित्तगे चु बिल्कुल मैं मावा चु बित्ता के माउस्तनी मम मेरा या जऊशा मेरी बकौले वाजा अमीरी साहिब शपा मा शाम कोता मौता वक्ती सोबा मालो सैज जऊशा आशमी पात का कि अम्मा मा ये पसीला बरोते टॉयलेट और टॉयलेट चुशी टॉयलेट न बिता हम कसान के तागर दुखी चुचा चागरदा बस्ते ताकि मर्दों हमदीम भी बड़ा वक्ती की शोता सैज जऊशा आशमी माँ चारता भाज देर कुती बड़ा माँ आस्ता आस्ता पाद गिरान दा शोतगा चारता सैज जऊशा आशमी देम चेरा कप्ता खूना खून रेजे माँ चेता बड्डा कोता औरता अमी तगर दुखे पचवीता चादर की निपा दुखे हमेशा सरा वापेंता देम में शुष्तगा गोद मुद शुष्तगा मन जिसको तक सैद तरह चीबिता छोने तरह उष्टी मना होती अम्ब्राया वर्जता अम्ब्रा कहें अम्ब्रा से टीबी बीमारियाँ खून से शांति उल्टी कुती खून है गुड़ा मौसर ने सैद तई तबीयत ख़राब है पता चमदा से वातर कने ती सफ़र बाज दीर है इरादा ती दीर है ऐसा ना सफ़र मन दीर भी चे हर्ची भी माँ अगर मेरा बिल्ला में राहा मेरा अमी कशका कि माँ जोहदाया अमी जोहद तो का मेरा बोला माँ मीज़ाना दश्ता आतके कुड्डाना इधर कातानी मेहमान बितगे चीज़ों के वक्त दाश्ता से चार रोज पदा आस्ता आस्ता मीज़ाना कुलाचा पद देवा रवान तक वादरा सर बितेंगे वादरा ये शहर हैं ये लोग हैं और चाहिए छिपाद मौसे नी सैद तो वादरात के सर बित गए आठमा मेल बितगा मेल स्टीमर बितगा चना से शुतगा 5,000 उसरा यक्की शुता मौसे सैद जऊशा बिया मन तो मेला को पता वापस रे कराचिया देवा शुत नकने गुश्ती ना जवाब दाती शिताओ मस्तर वते तो रे बरो मन दे मर रहो और मन गुड़ समदा यलदाता गुड़ शुता बाव दश्तियारिया गोला को तो ये कसरकंदा दा शुता दा कसरकंदा गुटसरा दा कसरकंदा शुता इतना पदा वातर कुती चिया पब चीवा से शुता पर ये वास्ता शुता के बलूची वास जुबान वास्ता लफ्ज़े पट्ट शुआदा लफ्ज़ेगा सैदगंजे बानूर कनक वास्ता आइए कौल बकौल सैदेगा मना से सोहर साथ ज़रूर बिता सोहर साथ ज़रूर शुआजा मन दर्द का बलूची इलाकान तो का बलोचान कर रहा माँ यक का चेता माँ कमाता बलूची जो माता सैदगंज नी सैद ज़ऊर शाह हाशमी सराजन चोश नबीता के आइया वती गप्पे मनीने वास्ता दगेरे गप पस्ते जेर करने कोशिश कुती बल्कि आइया हर गप्पे के दीवान तहा बिता चाहे सर चमगे दीवान बेबंत या चाहिए चे पद हर बलोचानी दीवान के बितगा बलूची अदबी दीवान बितगा गुड़ा सैदा वती दलील
वती अमा गप गु दलीली गु मा पेश कुतगा अगर यक्या गोश दाश्तगा या न दाश्तगा आइए जबर जबर न कुता आइया बलूची ज़ुबान वास्ता हमेशा कोशिश कुता और आइया दगे न तमाई बिता न लालची बिता बल्कि आइए एक मजनी हब वाहगी बिता पर इस ज़ुबान वास्ता बिचा माशुमागन सैद ज़ऊर शाशमिये जिंद बारहा बेचारें गोश बेदारें या मुताला बिकने गुड़ मारा शुमारा मालूम भी कि सैद ज़ऊर शाशमी छूने शख्सी बिता और आइए जिंद छूं वस्ता और आइए ख्वाहिश व जुहद पर बलूची ज़ुबान छतो बिता सैद ज़ऊर शाशमिया इंचो कार के सैद ज़ऊर शाशमिया कुता ई गप्पा माँ बार बार खन गाएं और दुनिया जानत हरकत जानत विविध के सराज एक वरनाए सराज अंग मालूम ने के सैद ज़ऊर शाह कहें ये ची खुता बड़े सैद ज़ऊर शाह हमें खार के मैश में दे भाई अस्तन तो ये ना आइए अमा दौरा के ई कार कुतगा मर्ची की जदीद दौरा मखलूक किरा ज़रहा मखलूक किरा सवारी हा मखलूक किरा वक्त हस्ते मखलूक सेहत याबें हमें मन तो हमें सराज ईदगर आदगर सेहत लिहाजा और तंदरुस्त व सलामतें जवानें और ढाई कार हस्ते टेक्नोलॉजी दौरे तो मर्ची बिलोटे के हर गप्पी हर लफ्ज़ी बिछने अगर और माड़ा निश्तगे तरह बाज़ी लफ्ज़ी दस्तकफित बले ब्याह बिशा के सैद ज़ऊर शाशमी यक बीमार जाने बिता टीबी मर्ज बिता टीबी अमा मर्ज बिता पेसरा टीबी यक यक बिता बड़ा मर्दमा होती हमें रज़ान और काशी और लिबास हो पोछा या नदाता कि ये टीबी मर्जा मारा इसी मर्ज इसी बीमारी मारा मलगी भले अमी मर्द गुड़ा इसी पर बलूची ज़ुबान वास्ता वता नादर कुता उसी के सरों राने पर बलूचिया दा नमोकानी मतलब इसे कि मन हगाम मेरा यह तात बाउट म तात सरा मेरा के बल्कि माँ मेरा माँ हमार राह तो कबे मेरा के सैद औदा बलूची ज़ुबान है वास्ता मैं जोहद खन गायम अब्दुसमद अमीरी एक चक्करी बहरेन कैद 1985 इमारत चुने बिता गुड़ा अमूदात का बहरेन गुड़ा दीवानी में बितगा या शफिया निश्चितें गुड़ा गप हथ सैद ज़ऊर शाशमिएगा मन चेस्कुत मन सैद ज़ऊर शाशमिए अमा बजगी अमा हालात अमा जोहद अमा चीज़ अमा दीवान अमा गप मदेमा ये कुता गुड़ा अब्दुसमद अमीरिया एतराफ़ खुद के सैद ज़ऊर शाशमिया मजनी कुर्बानी दाता अब्दुसमद अमीरी गुशित के माँ एक चक्करी माँ हमब्रान सैद ज़ऊर शाशमिए माँ रोगे तुरबता तुरबता दरबें दश्ता दश्ता रे ग्वादरा ग्वादरा से दरबें रे ईरान पाना था आइगो कि माँ हस्ते सलामती मर्द में बिता और ज़ऊर शाशमी से बीमार जाने मरीज़ी बिता नादुआ जाने बिता